trećina svog otpada koje mi kao stanovnici generišemo je biorazgradivi otpad. Industrija i ugostiteljski sektor su najveći generatori biootpada i samim tim je naš cilj da industriju, trgovinske lance, ugostiteljske objekte, pre svega edukujemo o značaju za kvalitetnim upravljanjem biorazgradivog otpada i drugo da im pružimo adekvatan servis. Ekološko pitanje. Meni bi možda bilo i lakše da bacam sve na jedno mesto, ali ovo nije toliko teško i lako se to odradi. Da ne bi dolazilo do tih zagađivanja, divljih deponija i tako dalje. To bi svakako završilo u rec prirodi. Bez obzira da li je to mali ugostiteljski objekat ili velika fabrika, princip je isti. Sav otpad će biti usmeren u obnovljive izvore energije. Sav otpad koji kompanija Esotron sakupi dovozi se u naše postrojenje za tretman otpada. U postrojenju se sav taj otpad privede nameni da može biti upotrebljen u biogasu, jer inače biorazgradivi otpad i biootpad nije podoban sam u izvornom stanju za biogas. Da bi on bio kvalitetno upotrebljen, mora da prođe određeni tretman. Kompanija Esotron je razvila tehnologiju koja može otpad bioporekla usmeri na dobijanje energije u značajno smanjenje štetnih gasova. Bili smo pioniri u Srbiji na sakupljanju otpadnih jestivih ulja. I taj posao smo razvili i danas pokrivamo celokupnu teritoriju Srbije, preko 70% količina otpadnih jestivih ulja koje su bacane u reke, u vodotokove i zagađivale našu sredinu, a one su odličan energetski potencijal. Isto tako, kroz vreme naučili smo za mnoge druge otpade koji zagađuju našu životnu sredinu, a mogu se usmeriti na neškodljivi tretman. I ako uzmemo u obzir klimatske promene, globalno zagrevanje, dolazimo do ključne stvari gde mi pronalazimo osnovnu motivaciju za dalji rad i razvoj. Mi kao ljudi uglavnom reaktivno delujemo i shvatit ćemo koliko je šteta klimatskih promena tada kad se nama direktno dese neke posledice. A ovde je ključ razumevanje i preventiva.